Masa pen in sopi ulanau ka channel hen ve aviver so zo se na bon savin ni khopha na bon savin kain lem ve dunia hin Thusim khat na sei ki ni ti in dunia Thusim sei ding wa hi le Dubai Khopi hi ang Kisemdoh tan Thusim sei diu hi Dubai ki ti ting le ali na niaw I bon chawa het su ke diu hin I bon cha I chi kha lo wang wa video ho alo le lim dung newspaper dunga Facebook elo le za chum YouTube dunga imu diwe ahin la Dubai hi itabanga itia kuna itia hyong khang to thia itia hi min thang thei ham ti cha duni video hi in a bet khom diu na sei diu he je chun video chaina chan be din jong ki te mu vin chata jong le ka che ka channel hen ve a viewers ho zo si le subscriber ho zo si koma ka taw na nom chai le to hin 3k subscriber lin kun chaw heta in subscriber hi ani tinin jong khangjingin an hozo se chunga ke pana kain phongin September sunga 5k subscriber be lin na thei divin non jong video hoi share nei na bor pg divin kain team masa na he to hin Thusim jana sai pan hoitin Dubai itile lin anevin ibon chawa he so diu jong gin chara hin tunia hin Dubai Khopi hung ki phudo dan le masanga chu itabang ana hi a tua adin mun ho ina sai diu he ami takem in Dubai chinum su ke diu jong gin cha raumin he chilima imu Dubai Khopi hi masanga chun niel digam le ngamat namun khuniau cha ana hi tileng ita san lo mai theu hi a hin la he chi Khopi hi niel digam niel la ajing an hi ahile hechitabang nialgam mihim chen na dia jong kha asata gam hi itia van noya Khopi min thang ta le business bol na mun lin pen hung hi thei ham ti hi ena ve hoite Dubai hi Persian Gulf Eurasian continent lai lunga umahi Dubai hi gam khat ki jut tu na ti chu east gam le west gam ki chu tu na dia palmun khat jonga hin chu ke hi lo in Dubai hi nialgam a hi ji in a weather mong jong hi mihim na ding in a ha sa hle jeng in sat lai le 50 degrees Celsius a phaji na hi hi a hi achi sa kum zakhat masanga hi Khopi sung khan to na hi anagang thailo dei banga an khang to zo lo hi jong le hi chi Persian Gulf mun hi British lengam adia mun poi mota London le Bombay ki jot manalam pi anai lam agom kum hi je in don selo a koi thei hilo pirates mi akona ven tu ngai jing he 19th century line British East India Company te hin Sheikh mi Al Maktoum kiti te in sung mi te to hin kinop to na lekha kharana ki ji un hi he chi lekha cho hile Dubai lengam thunei na hole he chi Dubai thunei vai hom ho ka cham na om na thei ding ti hi hin chu jong le Al Maktoum dynasty sunga kicham na le hechigam sim phat a khan to sa na de ti hi a hin la British lengam a kun hechi Khopi sim le khan to sa na ding to gun imacha hung khapun chu sang chun Dubai leng te hin Bombay lang khan to na ding sim phat na din sum le pai sana dang ka invest a boljing ovin hi heti chun railway ho chole business munding into pita ta le university ho thu pita ta in a sound ahilla British East India Company akun Dubai Khopi adi imacha gun a hinai pun hi Dubai chu kichut matnalam pi mai dan in akoyun he chimuna chu in hoita ta le thil thu pita ta tundo ding lunglut na anei pu na hi hiti chun ha asa na tampi ana thuun Dubai gammi te din kinep na umlo tabang ahitai sangkhat zaku kumhin Dubai lengam vai pu akun thuphun khat hong su do in hi chi chun Dubai Khopi a trade ailo le business bol zo si adia tax ima kila loading a hi ti hi ji chun Persian mi te le India mi businessman hodin kipa ta hi je in Dubai Khopi a hin jun pan tawe na he hiti chun hi chi tuipi to kimat in Dubai Khopi chan kenal ahin sim lu nun kung in nei lin ta ho jong nom ta in ahin to lu thei taw na hi heti chun chamlo in Dubai Khopi hi Persian Gulf sunga business bol namun lin pen ahung su do ta na hi 20th century la hin agam hi par kiti sana business bol namun lin pen ahung hitan hi ho ji chun businessman lin ta ho ahung thanom che jeng win akum kum in
Dubai Khopi cha khang tau tul jing ta na hi hiji chun agama per kiti hiji sana kila namun hiji industry zong alien ma jing tan chele Persian Gulf chung economy chu anian ni in khang tau jing ta na hi ahinla Dubai he khulin ta zong he pun ngamat namun mai ahina lai jin akhu chu alit wang in Khopi akitinai pun hi 1959 kuma Sheikh Rashid kitipa vai hom lai akun urban development hi hungkipan be hi hiji Sheikh Rashid kitipa hi Europe gam ho aga khul jinin agama ato gun ho le athil bolding ho business thu in aga khul jin na athil gun ho asai phung le in European gam hon athil gun ho chu anaphat sa ma jingun anadei sa naw zalin agama invest abol divin ahin thu zo tan hi ahong ki lenung in ato gun ho ahin panin hichin nel gam chu sung le cement in Khopi ahin sim phatan ahin sapan tan hi aji chu aman alunga atup chu a hi le hichi khu hi nikhat le Khopi lien ta le thupi ta suding ti hi anatup jing hi hiti chun international airport ahin sapanin a project dang ho jong aban banin ahin sim pan tan hi ahin la ama koma invest bol mi phabek chun ana sung lel kinun ato gun ho tong do zo lo din ana gelun hi hichi chu aman kitil kho na in anei in ana to aha to che jing in hi sang khat jako som gup le gumin Dubai gama thau ahin mudo tawin hichi thau ho akon chun sumle pai in nasata in ahung ho sa tawin hi van noya thau khu nei hoi pen ahi taw e ti the hi ahin la Dubai Khopi sang in Abu Dhabi ten Dubai te thau zat soma tamzo anei na hi ichi thau khu chu abei theilo bang hijing jong le Sheikh Rashid hin mancha thim ta in amang cha in hichi asum tung amu ho chun gamdanga invest abol kit in hi hichi sum tung amu ho akon chun Khopi cha asajom jingin atu pi pen cha hi le Khopi hoita thau man suma ki ngam mai hilo achama ki todel thei Khopi sa do ding ti hi hiji chun architects engineer entrepreneur thim ta ho agoin na atong jingin hi Sheikh Rashid hin London gama in Kisemdan thilki boldan ho chu adein avet zui ta hi je in British gama expert ho agoin ama ho zo sin jong atil kho jingun ana to amul so theina din atosot jingun a hi Sheikh Rashid tu pen cha hi le Dubai Khopi hi mihim zo sin adeya mi zo si lungla ta sim do ding Muslim Khopi hi jeng jong le vannoya ho zo sin lungmung ta om theina diu num sa ta om theina diu ti hi a hi Khopi dang khang to tha ho banga Dubai in jong to gun tha ngai cha ji chun Sheikh Rashid in 1979 in skyscraper ahin sakitan heti chun dan som thumle ko anei in Dubai World Trade Center asa in a hi hichi skyscraper jo business mun thupi ta in ahong pangtan hichi sanga sangzo dan zakhat cheng in song sa he jong le Sheikh Rashid in bang Dubai hi mizo sen ahin gel thupi te ding a hi ti chu akiniam jingin a hi hiji chun to gundang tampi jong atong jingin ahin la wang sit ta in 1981 in Sheikh Rashid hi kum chapang cha in anathitan ama khelin achapa kum som thumle khat a upa Muhammad hin ato ban ahin zom in hi apa bangin Muhammad hin jong Dubai Khopi hi Khopi thupi ta mi he theita suding ti hi atu pi pen khat hi ama hin American architect le urban designer min thang Daniel Burnham kitipa thip na ho angai sang the in ama thip na ho anakopi kinin a hi heti chun 2000 kumin Emirate Tower ahin sado in Europe gam sunga asang pen a hitai ahin la Dubai Khopi adin aneu be se je in 2010 in Burj Khalifa ahin sado kinin hichi chu van noya skyscraper sang pen a hitan a hi hichi skyscraper hi Muhammad ama khut ta zawna ana sa o hi 1980 kumhin Sir Maurice Flanagan kitipa British Airways akon ama hi anagoi kinin Emirates kiti International Airline ana simin tu chanin tourist ailole entrepreneur investor chule dang ho mi thupi ta le mi tampi adingin lamhla na lin penin apang tan he 2002 in Sheikh Muhammad in Dubai agam dang mi hon
gam aki cho thei na ding tin phal na hin pin hi chi hin real estate langa khan to na lin ta hin hlut kin in hi ji chun vanoya billionaire tampi in gam a hin ki cho un architect them ta ta hin puilu nun in hoi ta ta thupi ta ta hin saun hi chi nel digam chu khopi thupi ta aso tawin hi heti chun Dubai Khopi hi ani in akhang to tul jing tan 95% population tabang hi foreigner mi a hitan hi chun international city aso in heti chu Khopi dang ho akun azat chum na khat cha hi hichin Dubai a hi mizosi guest ti chu maljin tabang a om sa in mizosi abit thei na hi Sheikh Rashid in Dubai Khopi a hinsa parakun apan la dan hole achapa Muhammad pan la dan ho phate cha ivel ne gu cha gu be gam a hi ja acham lo a khang to a tu awan noya Khopi min thang thu pi ta mizo si het a hi na theu zong hi ho ji cho hi ti thei hi Dubai Khopi house na hung ki pa na pen chu thau khu hoi ta nei ju a hi pen in hi adang dang thil tampi ang khan to dan ho zong sei di tam ta min tin hi zong le a to z na bon che ke ai sei zo lo di hin hi zong le tu nia ding in iga sei the naw hi chan chei in tin su hil sei hil om mai zong le ki he thi mo hi tin a chai na chan hi ngai ho zo si chunga ki pa na kain phung in comment section a comment khat zong nei na dal ha pi ki divin ka hin tim ki divin na bon chawin no mun lang mangpha